Бүтө күнүнен маролуктактыра эфирге мартыбы. Хаңы үмүт 2-нче үһүрбекке сылынан бука барыгытын агырделибит, ыары туму ыласпатын, бары чаген чаддик болу хай. Vastavullah Valentina Vasilyevna algыс tümsü ebelere ehegini kelen her sana yılından tümük nehelegen jahaltatın nehelek sebetin deputatların tuz beyamapıttan ititik istinlik agardelibin. Bagarabın ehiyaka kıtanak dorobiyanı çegen turugu keler sıl ehegi yegergenitiger jolu sorgunu ede agallı. Ündü bir sanalaqtarım mar nehilegen algыс tümsüte. Gelen her sana sılınan eğerde bastığın ıtabın, kıtanak dorobiyanı bağarabın, oğular gut siyenlergit taptallarından uguttanan örü dorobay bolun üere kötü sılcın. Sana geler sılga barı össök üskö sopoğulahan, üleliyağın, kamsıyağın. Eğerdeni kıtta Sakar Respublikatin Wapsastanay tümsüler ülelerin saydıydın öyür, Eyge Wapsastanay telutasalayatçıta Valentina Sartayeva Vasilyeva. Bu sığılları tuharı en mindehispet gülsün, ütüye manay belirgin, tigir sığınan is yürekten taksar eğerde edelim. Ayı kanağından salaytaran algыс bahın sığılatağın boldu. Üner sığda sanabıt sanalar bıt boluğtun, dorobuyağıt tubostun, oğular gut siyenlergit sitihilerinden yollanın. Kas birdi diyağa köl olok suydun diyen ütüye bağa sanabın terertağım boluğtun. Sana yolunan. Ütüye gününden gündüdük tanıyı korduğularbın, tümsüvi salayasıtın Valentina Vasilyevna'nı marım ıtık mani ebelerin istin eyağa siyogalerbin, bağıstolarbın, kütüyetlerbin, buka bargıtın gelen her sargılak sana yılınan is yürekten istinlik eğardalibin. Buka barı dorobay yollaq olun. Eğardani kıtta Grigorieva Alexandra Konstantinovna. Jögelerbin kelen yer sana yılmen eğardalibin. Kelen yer sürbek kıl ehyaka jolu sorguna kaldın. Etenge bolun, dorobay bolun, yollaq bolun. Sana yılmen. Ütık mani ebeler, ehgini kelen yer sargılaq sana yılınan eğardalibin. Samay bu sirge bar, gündü bay dorobuya. Çegen çebdik suldiyağın, sanağa ırıga birinimiğin, bağırabın ehiyaka jolu, barıta etenge boldun. İkidinci hürbe bir sılbıtın hetihilähtik atardıbıt. Ol kurduk Gordas Yakuti ürdük atıgar. Bihigeni hiliyek Marov Toskolatın hettis kılahın örnäçte kıraki giroybıt Alyosha Akhulovkov 5-нчаттан тахсы коласылан подвиг 2021 номинация кыйла улбыта. Москва поракка ытылыбыт всероссийской мини-мисс России конкурска Маров Тосколатын төртүс кылахын өрнәчте Камелия Яковлева Сахасерин атыттан кыттан мисс зрительских симпатий онна 4-й мисс России кыйлагын үрдүк атын ылбыта. Маров Тосколатын төртүс кылахын өрнәччеләре чоранчыктар ыры бөлөгө үһүс орыйоннагы музыка для всех проекттер титнен ытылыбыт Кор ырытыгар Гран-при үрдүк атын ылдылар. Салаятчы Табонова Виктория Александровна. Oh,
Ахайрен культуратын туйгуна режиссер Матриона Николаевна Вырдылина төрәбите хэттон сылгар аналлах куяр хитиминнеңе ытыллыбыт оголорга кустук агас театральный фестивальга жекти саас драм кружок оголора онньобут Екатерина Михайлова Саркылана Федорова турорбут булчут эхекән кыһын кытта көрсүһүтэ музыкальный спектакль кыттан кылан чыпчал үрдүгатынылла. Синяя птица Гюрбалтыс республиканской театральный фестивальга анчик музыкальный драматический спектакль бастыкы степеннях лауреат болла. Оны серге жөнкүдө кыталыктара оғонородный фольклорный ансамбль итилләтчилere оһуокай тойук, олоңко, чабырқақ күрәхтергер кыттан үрдүк ситихиләхтер. Үммүт 2-нча хүрбәкке сыл оғолорбутугар өссө үрдүк ситихиләх сыл болунген. Бары халапты. Ақсыны хүрбебес күнігер нәхелекпет осколата тоғын сыллақ үбілейін белетәді. Күнді көрәтшілер, бүгінгі өріләқ тәрәхіметін кынақтабы оскола бұд тоғын сыл сайды солын тұтары керчік кәмлерін керәхелер театрализованы тұрорыннаны сағылыр бұтып көңілі. Түйінші тоғыз үйсі бегер сыллақ қалынылы бұд ұрсыр-сыр нәхеленетін алтатуғар өрәғі соқтары соғым ору тұғынан советское правительство декретін Октябрьская революция көйінің күтті. Гражданский сирекенеттен олық жағақ чөлігер көңілдейтін бұғытынан бүтін дойдырдынан өрәқтіған политикаты сағаламыда. Оның сөбәстен бейеқі 1929 жыллаққа маңнайғы лікпес ағылы бұда. 1931 жыл сағыға лікпеға сопырын құлақ жетігер маңнайғы осқоларылы бұда. Оның себелісенің орта өрәқтіғақ партия чиліне Барашков Иван Иванович анамыда. Учуталынан Христофор Николаевич Иннокентьев үлеләбіде. Оскола мады көнкелергер 6 жыл бары. Бары күйі иннеги кәскіл бітерден олзыннақ, отчатауы Оскола Советин председателі Митере жүгіріп салаячыла бригады 3 кулак жетін холбан Оскола жетін тұппыттара. Сери бастықы күндерден сағылан Советский Союз бар народтара өмірі тартылды. Мантан сәриге бар бұтын Күрақи балаған жебіттен Үрақа дәрітен далбаты Қалбыда кіржағас мен ағам Сотору болар бігін әлек қадағаны сері күрістіна тиен кәлбіте. Кайыла қотула өлелерін үйегір сылжар басқын жаннар бұд ұтусы бұғы қому бәгірілі бұттара. Аға дойду ұлу серетін сылларғар осколы верін әтшілері оны ұчыталлара сериге бар бірдақпы жағастардың жақталлары күтта колхоз үлетігер үйрек бұғығары тебіс теңі сылжан үлеліген Атчыктағын, хоргую, тому хатырейін мұғын, жондырын сергелерін күтті тебістен көлесті біттері. Сері толанылар оқтыбыт ағаларын, ұбайдарын, дайдарын тұғынан қара сұруқтар, өр сонынларықтан самныбаққа сыртыққа, өре қаталығыларын күйінен екілер қаттары толы бұттыра. Көйі өрігөйдәқ көнінші қатырға күйістеме бол бұттыра. Көйі өрігөйін ұғансан, тұруммыта төребіт алағығар, сайынғы нұрал кеғаға тейбіте жонығар төннен, аймаммы долгый бұт қарақтар, толулар өріннен жолынан, әғарда болуына еқі, қорсын қодуыт, ұчутал бойыңа. Uypanlar
Yor kötör kıyımlara yühe kıtыстın, temiz telin otlara küske sırtadın. Отряд! Далее! Оп! Равняйсь! Смирно! Отряд! Приготовиться и заговор! Четырежды профилонговая дружина имени Павлика Морозова, Маркса средней школы, Тимура своим выходом в количестве 6 человек построена. Командир Иванова. Рапорт принят! Вольно! В борьбе за дело коммунистической партии будьте готовы! Всегда готовы! Вольно! Отряд! Направо! Вперед, шагом марш! Sürde bilgisiye. Sana uyanıkıtta tenge kardılan bir oskolabıt. Marha eğer sıtara oskolaları tümen sitevой ürekten kine bolan Daban Respublikanskaya eksperimentalne площадка статуынлан ilki tühünce hette hallakka 1 milyon summalak Rusya prezidentinin granın kahayına bolduda. Ol kemtenula üyelik sana teknologiyalara küske kirenler, oskola materyalini tekniskaya bazı tegavat bürger küttönne güle ıtıllar.
Күндү күнден убастабылма осколу ұсталлара, үләһеттер, үрнәтчілер, көрөктүктер, ыңырылар қылжықтар. Саргылар саңа жылынан оскола тоғысылла үбілуінен барғытын үдейдің істіңілік ағырды жүргі көңілі. Ағырды яқа дұрубияны жолу соргуну. За активное участие в работе воспитания и обучения подрастающего поколения, пропаганду здорового образа жизни, весомый вклад в развитие детского движения Республики Саха-Якутия наградить нагрудным знаком за вклад в развитие детского движения Республики Саха-Якутия педагога-организатора муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Марская средняя общеобразовательная школа Нюрбинского района Никитину Туяру Петровну. Почетной грамотой Государственного собрания Тюмень Республики Саха-Якутия за вклад в развитие образования Республики Саха-Якутия награждается Иванова Валентина Дмитриевна. Почетной грамотой Государственного собрания Тюмень Республики Саха-Якутия награждается Николаева Розалия Васильевна. Почетной грамотой Государственного собрания Тюмень Республики Саха-Якутия награждается Васильева Василиса Ивановна. Васильева Василиса Ивановна. Почетной грамотой Государственного собрания Тюмень Республики Саха-Якутия награждается Тимофеева Зинаида Васильевна. Почетной грамотой Государственного собрания Тюмень Республики Саха-Якутия награждается Васильева Изабелла Николаевна. Почетной грамотой Нюрбинского районного совета депутатов Нюрбинского района награждается Семенова Сардана Николаевна. Повар Марской средней общеобразовательной школы за многолетний добросовестный труд, личный вклад в воспитание подрастающего поколения Нюрбинского района и в связи с 90-летним юбилеем школы. Награждается Иванова Елена Ивановна. Почетной грамотой Юрбинского районного совета депутатов награждается Мухин Егор Петрович. Политики награждается Никифорова Туяра Артемовна. Выражаем вам признательность за то, что вносите личный вклад в развитие государственной молодежной политики Нюрбинского района. Тимофеева Саргылана Васильевна.
Тимофеева Саргылана Валерьевна. За многолетний добросовестный труд и в связи с 90-летним юбилеем Марской средней школы почетной грамотой главы Люблинского района награждается директор Марской средней школы Артем Иванович Никифоров. Почетной грамотой награждается Степанова Галина Николаевна. За многолетний добросовестный труд и в связи с 90-летним юбилеем Марской средней школы почетной грамотой администрации муниципального образования Тюмюкский наслед Люблинского района награждается Васильева Галина Семеновна. Почетной грамотой награждается Егорова Нюргуяна Николаевна. Почетной грамотой администрации муниципального образования Тюмюкский наслед награждается Семенов Афанасий Васильевич. Почетной грамотой администрации муниципального образования Тюмюкский наслед награждается Егоров Дмитрий Степанович. Благодарственным письмом администрации муниципального образования Тюмюкский наслед награждается Дичковская Мария Иннокентьевна. Благодарственным письмом награждается Коколова Розалия Васильевна. Yürüyle günge barajit nagatilen turan. Tümükne municipalin jalta nabuttan oskola kollektivi gar betsime belakpidin Artyom Ivanovic tarafından doğrular. Müddehele municipalin terliği jalta nabuttan Maratto oskola kollektivi tarafı svarışga yaparadı.
Oskolavı direktora Artyom Ivanoviç Nikiforov ara sıllarga biter bet bihimandılıktan выпускниктарга алтан чораны өрүнөн быйгама келиптарга онон 90-дан көрсөп кайын бүлүп бет коллежден ara sıllarga biter bet выпускниктарын онда китлери барларын сен аңыртыбы. Колледж, арастырылған ұлттықтарын ақтарыптан комиссиялараны тыйатыбын. Оларға олар атын декендерге олар выпускниктар эме бұл туараны тыятын аныбын. Sampai Rosalia,
тоскуолатын бетерен учуталлара Светлана Ивановна Биякова Мар тоскуолатын 9 сыллах юбилейгер анам активист үчүгө өрөхтәк оолорго саңа жыллагы подарок туттартады. Иккитинче хүрбекки сылы көрсөр саңа жыллагы браханниктагы жоракей хабит 2 сылла качак кенеттен же кулуппутугар боланаста. Аксынне отуп бир күнүгер алгыс народ айымнитин кине нехленняга шоу концерт көрдөрөн олохтактыру сергетте. Sağacılığından Hakamse'nin ürdünen saydan mütüyen onular. Sana dolu ağlar
Sağ olun, sargılak, sana yolundan, sana yolundan. Yörü kötü, ügüz sana, üyehe kattın bu kemge. Ügüz kere, ölgön sir dua bürkülen, yüksü durtun sana dılga. Gelen sırlı yaka, elbaktan elbak, yörünü yükselttin, keretten kere, kemleri kereyledin. Bilingi, berkemler bettehay bolunlar. Mevci, Dorobay, Elbek, Sedihilek, Jollak bolun. Düdeneler cılbıdın, yüyere kadar nüktiyon, keler sıvı, ayhalı koşuyon. Sana yoluna, sana yoluna. Düğünü, yürülak günge, düğünü kehaga, barıdıdın gelen yer sana yolundan, ititis dinlige kadalibin. Gelersin, yaka barıdıklar çolu, tabıldığını sitihiler ağaldın. Onun etinde diye duramın, sıl tümünen, nakaradalabın tarafı kabuller. Дарственное письмо выражается социальному работнику, руководителю Гюльбе Кырдау Петровой Лене Афанасьевне за добросовестный труд, высокие профессиональные показатели в работе. Желаем вам и делу, которому вы служите, процветания и перспектив. Благодарственным письмом награждается руководитель Гюльбе Чечен Лазарева Пелагея Ильинична. Благодарственным письмом награждается руководитель Гюльбе Артык Аполлонова Мария Александровна. Благодарственным письмом награждается руководитель Гюльбе Котугусулус Иванова Саргылана Христофоровна. Благодарственным письмом награждается руководитель Гюльбе Уйпан Бахтата Сардана Петровна Федорова. Благодарственным письмом награждается руководитель Гюльбе Юрден Захарова Сардана Ивановна. Благодарственным письмом награждается руководитель Гюльбе Кескель Ноева Елена Васильевна. Bolalarım var bile bit. Terkadılar bir hata bu bilgiyi travlepler tillere huwa kula barbat. Благодарность выражается Баснаевой Сарглане Николаевне, инвалид третьей группы, за активное участие в общественной жизни наследия и в проводимых мероприятиях Всероссийского общества инвалидов района и республики. Баснаева Сарглана Николаевна. Почетная грамота вручается Никифорову Науму Трофимовичу за личный вклад в социально-экономическое развитие Кемюкского наследия и самоотверженный труд во благо населения. Никифоров Наум Трофимович. Почетной грамотой награждается Васильев Олег Иннокентьевич. Почетной грамотой награждается Слепцов Олег Конанович.
pada gelen yer sanatçı yürü götür suda sıkıya sirleri sangat yıldık cugari sangat yılınan sangat dolur sangat yılınan sangat dolungan Pariku tunggu Bakal hari ketemu Geleni yer sangat yürü ketemu Kara muda düşbeti Kurang sugil pompat Sangat yılınan Sangat dolungan Sangat dolungan
Нәһелия киһинен ытыллыбы төлбә керкетите күрәккә бастыкы местени кескил төлбә ылан 10 тыгынча у карчыннан 2 месте уйбан баһаната 9 тыгынча карчыннан 10 үһүс местеге чечир төлбә агыс тыгынча у карчыннан наградаланылар. Телгеһәм саңа жыллага күрәккә бастыкы местени Тамара Владислав Андреевтар 2 местеге Евдокия Анатолий Слепцовтар Жекергеттері болан сыналақ биристерінен наградаланылар. Тоқсунны үхіс күнігер ураты таланнақ олбут Жулус Павлов доғытторунан бирге төрәбіттерден аттақ консерінен ылдыттан астылар. Білеген хамай қарыстыр елеген талай, қаны хамай қарыстыр елеген. Мана да, үгіз жаны кедерін қарыстыр бара. Оча мана қарыстыр елген. Әрек емес, білеген ол дейкі көтен ер супермен көрдік тұтын ол дейкі. Супермен көрдік, көтен ер. Жәрі білеген меха. Осы жегалқа. Әрі күске далан тұр. Әйдан көрін. Түмет үчі сүдадың да? Үчі сүдадың. Итейін кәбәді. Ариян көрін. Барды тұғыра. Күна көрін. Гимназ көрін. Таманан бері. Дәтіл сұдысы! Oh
Меха болана кошелек бар. Оны күзге тұр. Қачуым бұрын орай ақын. Оны де, оны қарты бар. Қарты. Барта рас те маңна етірі. Бастан көр, барта рас те. Күзі көрді бет. Барта рас. Четірі. Барта рас. Бар, туары жағын ектірі. Бұл көйен беремін. Біреге меха көмір рас. Любой себе стоп дейін. Бітті оны. Четірі. Стоп маңна. Қарты гінек да қал. Бар. Крачевде көрдірі. Білі чүгі хан көрдірі. Бар. Сәп. Қарты гін тәптір алым. Рәнке бейбен бұл құрды. Астағырға. Әбәп қалтырысқа. Қарты не деген? Кімдер бәнде? Асты. Қарты не деген де? Көріртіден көр. Көрдік дейім олсын. Нәрі деген сәп. Мехаманна карточка хадер праван. Умаяк қалды. Артыне деген қанды қадай? Бұғына ота подушка де. Хәтті-хәттіға. Робына манна сәтті сәттіға. Ән табы сақы. Ақсыны хүрбі үскінігер бүлі пет қолығын сөз сылғыр аналлақ эстафета күхі көміс жораны бі осколаптылар келі. Эстафета чертетінен класс айы класс частыра бүлітәғі пет қолығы бітер бет ұпысниктер күтті көрсігі болла. Саңа сылынан санабыт ырас болын, ыраханабыт кынаттанын ден тұран, күнді нәлекпі толықтақтыра, жаң ырғы кемегер бір сананын салайттыран эппетнестәқтік сығанныған бары масачны режимі тұтығы қайын. Анығыз кефирге көрсек қадері.